Maša i medvjed. Prvi susret. Bila jednom jedna djevojčica po imenu Maša. Bila je lijepa i dobra, a i vrlo pametna. Ne, ovo je sasvim drugačija priča. I to vrlo zabavna priča. Ide ovako. Bila je jednom jedna djevojčica po imenu Maša. Bila je vrlo nestašna i jako znatiželjna. Zbog toga je svaki dan s Mašom bio poput pustolovine. Jednoga ljetnoga dana u rano jutro, dok su se svi stanari dvorišta lijeno izležavali na suncu, odjednom se začula strašna buka. Koza, prase, psić, svi su požurili u zaklon. Stiže li Oluja? Ne, to je samo naša Maša. Osvrnula se. Nije bilo nikoga. Pa gdje li su svi nestali? Pitala se naša Maša. Izašla je u dvorište kako bi se igrala sa životinjama, a sada tamo nije bilo nikoga. I tako je Maša krenula u potragu. Pogledala je u pseću kućicu, ali nije vidjela psića. On se sakrio ispod krova i tiho se smijuljio. Koza se skrivala iza stabla, a prase je zaronilo u blatnu lokvu. Koke su se sakrile na dnu bunara. Maša nikoga nije vidjela, iako je čitavo dvorište pregledala. Životinje su se skrivale od Maše zato što ih je ponekad gnjavila. Maša je bila tužna. Nije se htjela igrati sama. Nogom šutne kanticu ispred sebe i odjednom se pred njom stvori prekrasan leptir. Maša je bila oduševljena leptirom. Potrči za njim, izađe iz dvorišta, prođe kroz žuta polja suncokreta i malo pomalo stigne u duboku šumu. U šumi je živio medvjed. Bio je to vrlo neobičan medvjed. Nekoć davno radio je u cirkusu. Osvojio je puno nagrada, pehara i medalja za svoje nastupe. Sada je medvjed živio u kućici u šumi. Uzgajao je pčele i pecao ribu. Toga prekrasnog jutra medvjed je nakon doručka krenuo na pecanje. Putem je pjevušio svoju omiljenu pjesmu. Maša je i dalje trčala za leptirom. Kada više nije bilo leptira, pošla je za žabom, potom za vjevericom, a onda za zecom. Iznenada Maša ispred sebe ugleda prekrasno stablo puno jabuka. Jabuke su bile crvene. Sigurno su slatke. Maša se poče penjati po stablu, s jedne grane na drugu, sve više i više. Svaku je jabuku zagrizla sve dok nije stigla do najviše. Visoko se protegne i pade na zemlju. Joj, vikala je Maša dok je padala i kotrljala se sve do medvjedove kuće. Prevrne sve košnice s pčelama i napokon se zaustavi. Taman se spremala zagristi posljednju jabuku kad li začuje zujanje pčela. Bile su vrlo ljute na tu nespretnu djevojčicu koja im je porušila košnice. Maša pobjegne pred rojem ljutitih pčela preko cijeloga dvorišta. Rušila je sve pred sobom i napravila strašan nered. Naposljetku pobjegne u medvjedovu kuću, čvrsto zalupivši vrata za sobom. Pčele su ostale vani i Maša je napokon mogla odahnuti. Isplazi jezik i izbelji se pčelama. Uspjela se izvući. Maša se tada okrene i pogleda oko sebe. Kako je lijepo, oduševljeno reče Maša razgledavši medvjedovu kuću. Sve police i zidovi bili su ispunjeni priznanjima, peharima, nagradama i medaljama. U međuvremenu se medvjed vratio kući s pecanja. Kakav je ovo nered! Kanta s ribom ispala mu je iz šapa. Usta nije mogao zatvoriti od šoka. Čitavo mu je dvorište bilo u neredu kao da je kroz njega prošao tornado.
Tko li se to usudio dirati njegovu kuću? Oprezno otvori vrata i ugleda Mašu. Skakala je po njegovu krevetu kao da je trampolin. Medvjed je u čudu gledao Mašu, a Maša je gledala medvjeda. Kad su se dobro pogledali, Maša upita medvjeda: A tko si ti? Medvjed ju je samo ljutito gledao, a Maša se nije dala smesti. Nastavila je skakutati po krevetu. Medvjed zgrabi Mašu i ostavi je ispred vrata. No, to nije dugo trajalo. Prije nego što se uspio okrenuti, Maša je već bila na njegovom krevetu i veselo skakutala. Medvjed ju je opet pokušao izbaciti, ali Maša se opet vratila. I opet. A onda medvjedu na pamet padne odlična ideja. Odluči odvesti Mašu biciklom nekamo jako daleko kako se ne bi opet vratila. Daleko iza 7 gora ostavio ju je na proplanku usred velike šume. Maša je ostala, a medvjed je otišao kući. Iako je na povratku udario u stablo i razbio bicikl, ipak je bio sretan jer se riješio Maše. Kada se medvjed vratio kući, bio je jako umoran. Čekalo ga je još puno posla jer je sve bilo u neredu. Radio je sve do večeri, a onda je napokon zastao. Pogleda kroz prozor i ugleda mjesec. Bilo ga je pomalo strah. A onda se sjeti da je ostavio Mašu samu daleko u šumi. Noć je tako mračna i možda sada u nju vrebaju vukovi. Odmah zgrabi svjetiljku i požuri pronaći Mašu. Jurio je šumom, gledao ispod stabala, zavirivao u duplje, čak i uvučio usta, ali Maše nigdje nije bilo. Medvjed se užasno osjećao. Bilo mu je tako žao djevojčice. Potišteno se vrati kući i tiho otvori vrata. I ugleda Mašu. Djevojčica se popela na stolicu i pospremala. Stavila je veliki pehar natrag na policu iznad kamina. Medvjed pojuri prema Maši, zgrabi je i nježno privine u svoje dlakavo lice. Maša zatvori oči i iznenada reče: Vrijeme je da pođem kući. Medvjed nikada u životu nije tako brzo trčao kao tada. Za samo nekoliko minuta odveo je Mašu kući. Kada se medvjed vratio svojoj kući, nije mu se spavalo. Odluči isprobati nešto novo što je naučio od Maše. Popne se na krevet i oprezno počne skakutati. Na početku samo malo, a zatim sve više i više. Ovo je sjajno! Medvjed je bio oduševljen. Njegov se smijeh još dugo odjekivao velikom mračnom šumom.